Ni inkuru yihutirwa cyane bikubiye mu butumwa bumaze gushyirwa kuri X cyangwa se ku rubuga rwazo ari Twitter n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hanyuma kandi uwitwa Dr Vincent Biruta ndetse na Minisitiri Juvenal Marizamunda nabo hari amakuru akomeye cyane bazaniye, kandi muri aya masaha ndaza no kubabwira ko hari amakuru yandi avuga yuko abanyamurenge bamaze kujyana leta y'u Burundi mu rukiko. Madame Jeannette Kagame n'andi makuru atandukanye tugiye kugarukaho muri aya masaha. Reka rero mbanze mpere kuri iyi nkuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo twinjire kuri iyi nkuru iturutse ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame, umutumwa amaze kwandika ku rubuga rwa X ndetse kuri Dr Vincent Biruta, uyu ni minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, ndetse na Juvenal Marizamunda plutôt ni minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbaze mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye leta ya RDC kubahiriza agahenge. Umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika yitwa Masade Boulos yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza agahenge nk'uko babyemeye kuwa 13 Gashyantare 2026. Ibiro bya perezida Felix Tshisekedi byatangaje ko Felix Tshisekedi kandi yemeye agahenge kasabwe na perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union. Biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa ku itariki ya 18 Gashyantare. Byasobanuwe ko nubwo Tshisekedi yemeye kandi agahenge atazemera ko AFC 23 kandi igerageza ibikorwa byo kwagura ibirindiro byongerera imbaraga abarwanyi bari mu bice biberamo urugamba ndetse no kwakira ubufasha buva mu mahanga. Umuyobozi wa mama 23 Corneille Nangaa yatangaje ko nubwo leta ya RDC yatangaje ko yemeye agahenge kasabwe na Angola ikomeje kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro by'ihuriro, ashimangira ko iri tangazo kandi rigamije kubeshya umuryango mpuzamahanga. Alliance Fleuve Congo 23 yagaragaje ko nubwo leta ya Angola itayitumiye mu biganiro byabanjirije itangazo ry'icyifuzo cy'agahenge ninamenyeshwe ibikuyemo, isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge gashingiye kuri gahunda ya Doha muri Qatar. Masade Boulos yagaragaje ko yishimiye itangazo rya leta ya RDC ryo kwemerera agahenge, ashimangira ariko ko kadakwiye kugarukira mu nyandiko ahubwo ko kagomba no kubahirizwa ibitero birimo ibya drone bigahagarara. Yagize ati ntewe ishema no kwemera kwa RDC icyifuzo cya Angola cy'agahenge. Ibi bigomba kandi kujyana n'ibikorwa. Impande zose zigomba kandi guhagarika imirwano aka kanya, zirimo ibitero bya drone bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivili b'inzirakarengane. Leta ya Angola yasabye ko habaho agahenge gashya mu gihe kandi ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zitegura gutangira kubahiriza akandi kemerejwe mu biganiro bya Doha, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Mu yandi makuru kandi mu buryo bw'inshamake nk'uko nari mbabwiye, abanyamurenge bajyanye leta y'u Burundi mu rukiko. Imiryango ibiri ihagarariye abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ishinja gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara n'ibyibasiye komo. N'imiryango yitwa ADEPAI ndetse na Mutualité Shikama isobanura ko kuva mu Ukwakira 2025 ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo zafunze inzira zose zibuza abanyamurenge batuye muri komine Minembwe n'ibindi bice birimo amasoko n'amavuriro, zigamije kandi kubica urusorongo. Umwe mu banyamategeko bunganira iyi miryango ni Maître Innocent Ziryayo yatangaje ko uretse kuvutsa abanyamurenge uburyo bw'imibereho, hari abo ingabo z'Uburundi kandi zashimuse, abo zakora iyicarubozo n'abo zasenye imitungo. Tariki ya 11 Ugushyingo 2025 umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigade General Gaspard Baratuza yemereye BBC gahuza imiryango ko abasirikare babo bafunze inzira zigana muri Minembwe mu rwego rwo kurinda umujyi wa Uvira zari zikigenzura. Brigade General Gaspard Baratuza yagize ati erega iyo ni inzira bagomba gukoresha kugira ngo bagere Uvira, rero tugomba kuhafunga kandi nibavyumve. Ati Uvira dusabwa kuharinda kandi mu kuharinda ntugaragaramo hagati, ujya haruguru, ujya hirya, urya hino. Akomeje agira ati uvuze za Minembwe akorana n'abanzi, uvuye za Minembwe akorana n'abanzi, uwo ntarenga birumvikana. Ati nibitandukanye n'abo banzi, ati nabo bagizi ba nabi, hanyuma barebe ko batiregembya uko bashaka. Hagati aho ngaho tariki 25 Ugushyingo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryagaragaje ko bidashoboka kugeza ubufasha ku batuye muri Minembwe no mu bice bihana imbibi bitewe nuko ingabo z'u Burundi zafunze izi nzira. OCHA yasobanuye ko kubera izi ngamba umubare w'abapfira muri Minembwe cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 waratumbagiye cyane, ibicuruzwa birahenda
cyane bitewe nuko bihagera bigoranye. Nubwo Brigade General Gaspard Baratuza yemeye ko ingabo z'u Burundi zafunze izi nzira bigashimangirwa na raporo ya OCHA, Minisitiri w'Ubutabera wabwo yamenyesheje urukiko rwa EAC East African Community ko leta yabo itemera ibyaha byose ishinjwa muri Kivu y'Amajyepfo. Imiryango yatanze ikirego yagaragaje ko ifite ibimenyetso n'ubuhamya bihagije bishimangira ko ingabo z'u Burundi kandi zakoreye abanyamulenge ibyaha kandi ko yiteguye kubishyikiriza urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo ruzatange ubutabera nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero tujye ku nkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Paul Kagame yashimiye witwa Motri wongeye kandi gutorerwa kuba Minisitiri w'Intebe wa Barbados. Perezida Kagame yashimiye Mia Amor Motri wongeye gutorerwa kuba Minisitiri w'Intebe wa Barbados ku nshuro ya gatatu, yongera kandi gushimangira umubano ukomeye uri hagati y'ibihugu byombi. Ni mu butumwa Perezida Paul Kagame yanyujije kuri X kwa 13 Gashyantare 2026 aho yagize ati ndashimira mushiki wanjye Minisitiri w'Intebe Mia Amor Motri kubwo kongera gutorerwa kuba ayobora iki gihugu abikwiriye. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda ruha agaciro ubucuti bukomeye cyane buri hagati y'ibihugu byombi mushingiye ku mahame ahuriweho yo kwiyemeza kudacogora n'umuhati wo guharanira ubukire n'agaciro by'abaturage b'ibihugu byombi. Ati twizeye gukomeza kwagura ubufatanye bwacu mu myaka iri imbere. Wowe n'abaturage ba Barbados mbifurije kandi gukomeza kugera ku nsinzi no gutera imbere. Motri yatsindiye kuba Minisitiri w'Intebe wa Barbados ku kigero cyo hejuru, aho ishyaka rye rya Barbados Labour Party yegukanye imyanya yose uko ari 30 mu matora rusange y'inteko ishinga amategeko. Minisitiri Motri yatsinze witwa Ralph Torne wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Democratic Labour Party. Akimara gutorwa, Minisitiri Motri yabwiye abaturage bati ntabwo twaje mu biro gutyo gusa, twaje guhindura Barbados ikaba nziza kurushaho no guhindura ubuzima bwanyu mukaba bwiza kurushaho. Yije abaturage ko azaharanira kandi iterambere mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ituze rya rubanda n'ubwikorezi. Barbados ni ikirwa kinini mu karere ka Caraïbe, ifite ubuso bwa kilometero kare 439. Ni igihugu cyateye imbere mu bukerarugendo kandi kizi kureshya abashoramari b'abanyamahanga. U Rwanda na Barbados bifite umubano uhamye, bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu kirere arebana no kuba kandi sosiyete ya Rwandair yakorera ingendo muri Barbados. Mu Gushyingo 22, Minisitiri w'Intebe Mia Amor Motri yafunguye ibiro by'uhagarariye inyungu za Barbados mu Rwanda. Icyo gihe Minisitiri Motri yari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. N'uruzinduko rwari rukurikiye urwo Perezida Paul Kagame yari yaragiriye muri Barbados muri Mata uwo mwaka. Icyo gihe ibihugu byombi kandi byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire ari mu ngeri zitandukanye zirimo sport ndetse n'ibijyanye n'ingendo zo mu kirere. Muri Gashyantare 25, Perezida Paul Kagame nabwo yaganiriye na Minisitiri w'Intebe wa Barbados Mia Amor Motri na Perezida wa Mozambique Daniel Chapo. Bari bahuriye i Addis Ababa muri Ethiopia, hari kubera inama isanzwe 38 bakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Akaba ari Perezida Paul Kagame yashimiye yitwa Mia Amor Motri wongeye gutorerwa kuba Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu cya Barbados. Mu yandi makuru kandi akomeje kugenda avuga, reka mabwire ko u Rwanda rwerekanye uko rubona politike y'ubu mu nama y'umutekano i Munich mu Budage. Itsinda ry'intumwa za guverinoma y'u Rwanda ryari riyobowe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda ryitabiriye inama y'umutekano iri kubera Munich mu Budage. Iyi nama izwi nka Munich Security Conference 2026 2026 yatangiye kandi kuba ku itariki ya 13 ikazageza ku itariki ya 15 Gashyantare 2026, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo ku migabane itandukanye igize isi. Itangazo Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yashyize kuri X mu ijoro ryo ku itariki ya 13 Gashyantare yavuze ko itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro bitandukanye risangiza abitabiriye inama uko u Rwanda rubona imigendekere y'ibihe bya politike mpuzamahanga muri iki gihe. Yakomeje rigira riti hanabayeho kandi inama z'ibihugu hagati yabyo n'abahagarariye za guverinoma z'ibihugu byinshi by'inshuti, ati zigamije kandi guteza imbere inyungu rusange z'impande zombi. Iyi nama yo muri 2026 iri kuba kandi ku 32 iri kubera kuri hoteli ya Bayercherhof ndetse na Rosewood Munich, zose ziherereye i Munich mu Budage. Byari biteganyijwe ko izitabirwa n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 50 n'abandi bo mu nzego zifata ibyemezo zitandukanye, hagamijwe kandi kuganira ku bibangamiye umutekano w'isi muri rusange. Makuru rero akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire inkuru ivugwa kuri Madame Jeannette Kagame n'umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
Amakuru wangeraho aravuga yuko Madame Jeannette Kagame yitabiriye igitaramo cya Art Rwanda ubuhanzi experience no gusoza icyiciro cya gatatu cy'amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi agamije kandi gushyigikira no guteza imbere impano z'urubyiruko mu bijyanye n'ubuhanzi. Ni Madame Jeannette Kagame wakunze kugaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi aho afasha urubyiruko cyane cyane urw'abana b'abakobwa kwiteza imbere no kugira ubumenyi runaka. Igitaramo cyabaye kuri wa gatanu tariki ya 13 Gashyantare 2026 gitegurwa na Imbuto Foundation gihuza abahanzi mu ngeri zitandukanye banyuze mu marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village kandi Kigali cyitabirwa n'abayobozi batandukanye n'urubyiruko rwanyuze muri gahunda ya Art Rwanda mu bitandukanye. Umuyobozi mukuru wa Imbuto Foundation Elodie Shami avuze ko Art Rwanda ubuhanzi ari kimwe mu bikorwa bya Imbuto Foundation bigamije kandi guteza imbere urubyiruko no kurwagurira ubushobozi binyuze mu guteza imbere impano zabo z'ubuhanzi. Ati Art Rwanda ubuhanzi ni kimwe mu bikorwa bya Imbuto Foundation bigamije guteza imbere urubyiruko no kurwubakira ubushobozi binyuze mu kurwagura impano zabo z'ubuhanzi. Nongeyeho ko tuba tugamije kandi gufasha abahanzi baza muri gahunda babasha kandi gukoresha impano zabo bagahanga n'imirimo ishingiye ku buhanzi. Yerekanye ko muri icyo gitaramo hizihizwa ubuhanzi mu byiciro bigera ku 9 ndetse hakabaho no guhemba abahize abandi mu cyiciro kigiye gusozwa. Hagaragajwe ko kuva Art Rwanda ubuhanzi yatangira imaze gufasha abahanzi 174 mu ngeri z'ubuhanzi 9 zitandukanye, aho rero yagiye kandi bafasha kwagura impano zabo binyuze mu kubaha ubumenyi, ibikoresho, amahugurwa no gufashwa kugera ku isoko ry'ibyo bakora. Icyiciro cya gatatu kigiye gusozwa kigizwe n'abahanzi 46 bari mu ngeri zitandukanye. Umusaruro wa Art Rwanda ubuhanzi kandi ugaragara aho muri 2025 yafashije abahanzi kwinjiza miliyoni 103 z'amafaranga y'u Rwanda, bishimangira ko ubuhanzi kandi bushyizwemo imbaraga bwateza imbere ababukora. Umuyobozi uhagarariye ishami ry'umuryango w'abimvye gita ku iterambere mu Rwanda WNDP Rwanda yitwa Fatimata Raveta Sesay yashimangiye ko mu gihe kandi ubuhanzi batezwe imbere bwaba isoko yo guhanga imirimo, iterambere ndetse no kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu. Yerekanye ko iyo urubyiruko kandi rwubakiwe ubushobozi rushobora kwiteza imbere, guhanga imirimo ku bandi ndetse no kugira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Abahanzi banyuze muri gahunda ya Art Rwanda ubuhanzi mu byiciro binyuranye basusurukije kandi abitabiriye iki gitaramo mu ndirimbo, imbyino gakondo, imbyino zigezweho, imivugo, imikino itandukanye n'ibindi. Hahembwe abahanzi abahize abandi muri iki cyiciro cya gatatu. Mu cyiciro cya gatatu cya Art Rwanda ubuhanzi abanyemana 46 nibo basoje amahugurwa kuva bakuwe mu bandi bari bahatanye mu gihugu hose. Abasoje amahugurwa bahabwa kandi impamyabumenyi nyuma y'umwaka bari bamaze bahugurwa, ndetse abahize abandi mu byiciro bitandukanye bakegukana igihembo cya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bahembwe ku cyiciro cy'umuziki hahembwe uwitwa Nezerwa uko ishatse, mu kubyina hahembwa uwitwa Hirwa Christian, mu gukora filime hatsinda Gisa Inosa, mu cyiciro cya Classic Art gihembo tegukana uwitwa Bayingana Andi, mu mideli hahembwa Ndayishimiye Kamali Jimmy, gukina ikinamico art ndetse na drama hahembwa Akimana Priscilla, mu gihe mu buvanganzo hahembwe Niyere Miriam. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jean Abdallah yashimye abahize abandi, asaba kandi abitabiriye amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi gukomeza guharanira ishyirwa mu bikorwa ry'inyishinga yabo ikabyara umusaruro. Yatangaje ko bitarenze muri Gicurasi 2026 u Rwanda ruzaba rufite politike yihariye igenga ubuhanzi mu rwego rwo kuboteza imbere. Ati ndifuza kubwira abahanzi ko nakwe tugeze kure gahunda yo guteza imbere ubuhanzi ku buryo buzagirira akamaro abahanzi ba ubwabo ariko no kugira uruhare mu bukungu bw'igihugu. Ubu twatangiye kubaka politike yihariye igenga ubuhanzi ndetse tukagira na gahunda y'ibikorwa by'igihe kirekire by'ubuhanzi. Yerekanye kandi ko hari kuvugururwa inama y'igihugu y'ubuhanzi n'amategeko agenga ubuhanzi gufatanya na UNESCO, ndetse bitarenze muri 2026 abahanzi bazitorera ababayobora guhera ku rwego rwo hasi kugera ku rwego rw'igihugu. Yanavuze kandi ko hari ibiganiro n'ibigo by'imari bitandukanye bizafasha abahanzi kugera kuri serivisi z'imari no kubona amafaranga yo gukoresha mu buhanzi bwabo mu gufasha abahanzi. Ku bijyanye na monetization y'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, Minisitiri Dr. Utumatwishima Abdallah yavuze ko u Rwanda kandi rubigeze kure. Ati tubigeze kure kandi tuzajya tubagezaho aho bigeze. Minisitiri Dr. Utumatwishima Jean Abdallah yasabye abahanzi kurangwa n'imyitwarire myiza, kwirinda ibiyobyabwenge no guharanira ko impano zabo kandi zibabyarira umusaruro. Akaba rero ari ibyagarutsweho ku munsi w'ejo. Mbona ko n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yitwa Dusengiyumva Samuel nawe yari yitabiriye hamwe n'abandi batandukanye. Birumvikana cyari gikorwa gishimishije ku munsi w'ejo.
atwandikire aho aherereye kugira ngo tujye twibanira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu mpabaye 5/5. Reka rero mu buryo bw'incamake mbanze mpere kuri iyi nkuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make RDC yemeye agahenge akaba yahise irasa muri Minembwe. Nyuma y'amasaha make rwose yemeye gutanga agahenge yahise irasa muri Minembwe. Ihuriro rya AFC 23 rirashinja ihuriro ry'ingabo za leta rwa coalition ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha make Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Hagati aho ngaho nagira ngo mabwire ngo murebe mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru bye bitaba kugeraho ako kanya. Ikindi ndashaka ko twuzuza 20,000 kandi tumara kuzuza 20 turaza kuva ku 20 tugire no ku 30. Ibyo byose nkuko twavuye ku busa tukatugeze ku 20 byose ni ibintu bishoboka cyane. Icy'ingenzi nuko mwebwe mubikora kandi tukazakomeza kujya tubana muri aya makuru. Hanyuma rero kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida João Lourenço Gonçalves Angola unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye AFC 23 na leta ya RDC barwana gutanga agahenge guhera ku itariki ya 18 Gashyantare. Guverinoma ya DRC mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make rero iryo tangazo risohowe, M23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda. Yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 iramagana byimazeyo gukomeza kandi ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda yavuze ko nubwo kandi habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta nabo bafatanyije kandi barimo abasirikare b'u Burundi, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko. AFC 23 ivuga ku bitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Uyu mutwe wavuze ko wamagana kuba Kinshasa kandi ikomeje kwibasira abasivili cyane abanyamurenge bagabwaho ibitero bazira ubwoko bwabo. Alliance Fleuve Congo M23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ndetse no kugenzura ibarizwa ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ako gahenge akaba yaremejwe tariki ya 2 Gashyantare 2026. Yongeye gushimangira ko yiteguye kandi byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kuyobya burari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kandi gushyira inzego z'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe ndetse no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko ibikorwa na leta RDC byerekana ko yahisemo kandi inzira ya gisirikare bigaragazwa no gukomeza kandi bitero gukoresha abacanshuro, abamercenaires, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza kandi gufatanya bwa gisirikare n'ingabo z'umahanga cyane cyane iz'u Burundi FDNB. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira ku bikorwa bikomeye byibase abanyamurenge n'abandi basivili mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko ubu butegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije aribo kandi bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano ndetse no ku mibereho rusange. Ahangaha bagize bati mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwo bwoko bw'abatutsi, bashakaga kuvuga perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kuko niwe ugiye guhabwa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi yohereje ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo aho zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma rero muri Kigali reka mbabwire ko mbere ko tujya ku nkuru yacu kuri General Patrick Nyamvumba haravugwa inkuru y'uko abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kurara. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe bwabo. Byaje kugaragara ko umugabo yari yarabwiye umugore ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo ariko nyuma bikaza kandi kumenyekana ko atari byo. Ibi byabaye kandi kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru dukesha TV na Radio 1 agaragaza ko aba bombi kandi basezeranye mu murenge
uri mu karere ka Kamonyi, hanyuma baza i Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo. Umugore yavuze ko kandi yari yarizeye uwo bashyingiranywe kuko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Yigeze no kumusaba ko kujya kureba aho azamujyana, ariko umugabo akabyirengagiza akamwizeza ko byose byamaze gutegurwa. Byageze i Kigali aho kubajyana mu nzu, umugabo kandi yabajyanye mu kabari ndetse bari kumwe n'ibirongoranwa birimo kandi amajerekani y'inzoga n'imyenda. Nyuma yo gutegereza kandi igihe kinini, umugabo yababwiye ko ashaka kubanza kumenyekanisha ko ku bantu, ariko ntihagira igikorwa kigaragaza aho bazaba. Hanyuma rero iki kibazo cyagejejwe ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano bituma abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Amashusho ya TV1 hagaragaza umugabo asobanura ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore mu cyaro, ibintu bitari byarigeze kandi byumvikanwaho mbere y'ubukwe bwabo. Ikaze muri amakuru kuri General Patrick Nyamvumba. Uyu nguyu ni ambassadeur cyangwa se mu magambo y'ikinyarwanda ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Tariki ya 4 ukwezi kwa karindwi 2014 yigeze gusohoka inkuru ikomeye cyane ifite umutwe ugira uti ingabo z'u Rwanda ntizicuza urugamba zarwanye muri Congo. Ni General Nyamvumba ati ingabo z'u Rwanda zanyuze mu bihe bikomeye mu myaka 20 ishize. Ati imyaka yakurikiye guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gusoza intambara yo kwibohora yari imaze imyaka 4 itangijwe n'ingabo zari za RPA, Rwanda Patriotic Army. Nubwo intambara yari irangiye kandi ndetse na jenoside yahagaritswe, hahise hatangira intambara muri Congo ku mwaka w'1995, urugamba rwo guhangana n'abacengezi ndetse n'abari mu ngabo za leta ya mbere. Mwaka w'1994 bakomeje kubuza umutekano igice kinini cy'amajyaruguru y'igihugu. Mu gushaka gusangiza abasomyi ati bacu byinshi ku mateka y'urugamba rwo kubora intambara zakurikiyeho, uko ingabo za RDF kandi zakomeje kwibaka ndetse n'uko umutekano urinzwe muri iki gihe, umunyamakuru w'icyo gihe w'igihe yitwaga Fred Muvunyi yagiranye ikiganiro kirambuye icyo gihe na General Patrick Nyamvumba, yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Patrick Nyamvumba